Bibiri zivuga ngo hariho ibihume zahumiye isi. Ngo hariho abagabo barinze kwizera kwabo. Ni ba Magufuli. Hakika. Nokuri. Paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe, lakini Magufuli we hakufunga we, lakini Magufuli we hakufunga. Serikali wamesema nyumba za Mungu zifungwe we, lakini Magufuli we yama babwira ngo ibitaro bizokingwa n'amasomo agakingo. Nicyagiye cya Covid. Ngo ariko inzu y'Imana ngo uzogwa mu ikanisa bazomureke. Data wacu yaragiye. Ariko ningera mu ijuru nitawuriza baba. Where is Magufuli? Where is Paul? Ari. Abagabo ntazoshidikanyaho kubazaho. Ni Magufuli na Paul. Sivyo gushidikanya. Umugore wiwanje afite inda. Sindi mukumenya umwana niba nzomwita Magufuli. Ya Magufuli. Ahamagara muka Magufuli uri mama wacu aramubwira ati dore. Ariko umutima wararuhutse ye. Aramubwira ati dore umugabo wawe yakoze neza. Ari kuzukora neza ineza uzoyisanga imbere. Vuga topike ngo ni imigisha. Akira imodoka ngo heza imodoka singira niga. Umuntu azatanga icyo adafite. Bibiri zivuga ngo umuntu mwiza ngo atanga iciza giturutse mu mutima wiwe. Ngo n'umuntu mubi nawe ngo azatanga ikibi nawe ngo giturutse hehe. Iriya. Hari umugore umwe wigeze kumpisa umwe. Za gusanga ariyo yari afite. Akika. Ko bamuragize. Akushitani. Nashanze ariyo yari afite. Naje kumubabarira nyuma. Sanga wampaye icyo wari ufite. Umusore utanga icyo adafite. Ayaye. Twari mu mukutano wa wundi uremereye, nyarukutano iremereye. Iremereye isi yashize abantu babihana. Iwa ampeza gifite isumu. Tabinza indiga byo kwita umwana ngo James undi ngoje, undi ngoje. Tutome. Niyo amazina ageze hari inzu nagezemo nukuri nanirwa gufata amazina y'abana. Bari abana batatu umwe akamubwira ngo o undi ngo undi ngo o. Se aya mazina ukwashoreranye gute? Akamajana ngo ja na jo na je. Ibintu utomenye. Samubwira uwanje wa mbere yitwa Paho. Imana yabimbwiye ndi kuri Kanyarira 2017 kora ubukwe 2017 mu kwezi kwa kabiri. Umunsi wa mbere duhura n'umugore nari maze kwigisha mu kabiri. Namubwira ngo umwana wanje wa mbere w'imfura zaba ari umuhungu utamukobwa witwa Paho. Mabwiriza namanye tanga kirikari bya Yesu gabiza bikunda ngo bitambutse. Uwa kabiri azaba ari umukobwa yitwa Apere mu gitabo cy'Abaroma. Ko Pawulo yamwandikiye ngo ntahiriza Apere wemewe muri Kristo Yesu. Foibe. Atatu foibe. N'umudiyakoni w'Itorero ry'Ikenkayori. Hakika ya Mungu. Aho twagiye ducengera, aho twagiye twinjira gucya papa nigeze kumva umuvuga butumwa yagiye mwivuga butumwa ngo yibagirwa bibiri. Ngo ahita muri fwa y'umwana w'umukobwa. Shano riragwira. Museveni Mana yaje we. Izi ni inzira zo gushaka igisiri. Imbaraga z'Imana. Mutambuke babaheze mu zina. Ni muzi. Mutambuke bakandeho. Ni inzira karagira ngo yikirize kuri rero yavuga ngo bamuhishe igisirimbo. Ndabamenyereye. Rero ongera ubacurangire. Hari bene data niyegereza biwacu Nairobi. Mwene data Karinda ndetse n'umuvandimwe kuva Bugande ndabiyegereje. Kandi namwe muri abayumbe muze muje muri kino gisirimba tubone kuganira ndaganira sinaje muri stage ndaganira turavuga neza tugire tambuke duhudumiye ijambo turaritanga nta kibazo. Mungu anajibu maombi we. Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi we. Mungu anajibu maombi we.
Amen, hallelujah. Twagiye Kabuga muri sorti twamaduze tuja muri ruwe barafite sente zenyine zikizungu zijya zirezire. Amen, hallelujah. Nimushimire Uwiteka ko agira neza.
kuko imbabazi zihora iteka ryose. Imana yatugiriye neza iraturinda. Imana yabagiriye neza ibubakira ikanisa isa neza kabisa. Ubu ngubu mwana atinda kuko nta rusaku ntago twumvishije hanze. Papa urasura muri mwe gusa siko akompanye oya aho twaharenze kare. Gwino Sande mwami Yesu, cyubahiro n'ikibi cyawe kuko utuye mu ijuru, tukaba ku isi munsi y'intebe z'ibirenge byawe. Umugoroba udasanzwe, imbaraga z'Imana, tugiriwe amahirwe yo gutera uri Imana ifite imbaraga abakuru n'abatoyi. mu izina rya Yesu Kristo. Cyubahiro kibi cyawe Mana, Uhimbazwe muri kubera kuko uzubivuga bikaba wategeka Ela bigakora. sobela varia. ryawe ni ukuri Kristo. Ijambo ryawe niko bamaze Imbaraga kutubwira, n'izimera zo. baratubwiye ngo izindi mana zose ni ikinyoma, tizivuga, tizigenda, tizitekereza, ariko wowe uri Imana ituye mu buturo, izirebera hamwe icyarimwe, ikaganiriza buri wese uyifuza. Ubushake bwawe nibuganze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo, mitima ifunguke yo kwakira ubwiza bwawe, kugira ngo haganze wowe mu izina rya Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Muko sawa? Kavoma ari he? Je kuri senge. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Umwanya baduhaye no kuganira ijambo ry'Imana, kandi biragenda neza. Mbere ya byose dushimye Imana yaduhaye guterana. Imana ihabwa icubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero rya Ensemble Gospel Ensemble nagitiranyije n'irindi ribi wacu ngo ni Ensemble Dede, yo naringiye kujana. Rero yose ni amakanisa y'Imana. Turashimira ubuyobozi bwabo kubera kuri Bishop, Revera ndetse Pasteur ukageza no kubandi kuduha uyu mwanya. Imana baheze umugisha. Naringiye kubabara ko ngiye kwigisha Bishop adahari, kuko tuzaduhura buri gihe akambwira ati uzoze kwikanisa. None ariko ndeba nkabona nkabati byagenze gute. Imana ishimwe ubwo uje ndanezerewe kabisa. Ndashimira Pasteur Byishimo, niwe wakomeje kumpa ino gahunda, yampamagaye yayimenyesheje mbere y'ukwezi, arambwira ngo muri gahunda zose mfite ngo nayo nishiramo iza guhurirana n'igiterane nari mfite i Bugande, ngo buce iki Bugande nacyo kirahinduka. Ndashima Imana kuko gahunda twari twapanganye itapfuye, kuko nanga kwemera ikintu kigahinduka birambabaza cyane. Rero Imana ihabwa icubahiro. Ndashima kuri rusange
mwebwe mwese abera b'Imana bateraniye hano, nshuti n'abavandimwe, turashima kubwo abayobozi bacu bashitse ubunyine Gatore ndetse na SG Kwizera. Narinzi ko mwagiye muri sorte, ariko kuba mukoze ako kantu mukasa mwagize neza. Imana baheze umugisha abanaziri, turi inshuti, ndumwe muri bo mu rubavu rwabo. Turashima Imana ku bandi bayobozi guturuka mu yandi matorero, bofu hano guturuka muri Foursquare, turabishimiye. N'abandi team evangelical. Pastor yavuze ngo Aimable nahaguruke n'umuyobozi. Aimable yarayoboye yararangije, ubu nyine ni Napoleon. Umuyobozi ni Napoleon, turamwegereje. Ni Joas nyine ko turavuga uri hano kuko niwe vice gaho. Rero kandi bose ntawuhembwa, bose n'abayobozi. Turashima Imana kubwa bene data Etienne na madamu we. Nabonye umugore wavuye hanze yambaye ikanju. Ni muka Etienne na natire yavuye hanze muri Australia n'ikanzu, atega indege arika ku kibuga Kanombe avuye hanze na natirere. Niwe mugore nabibonanye, abandi kaduceceke kala sombela varia. Ico kintu cyahise kinyereka umuntu wariwe kurya byabyishimo mu bukwe bwiwe nari mfite n'ijya kanju nariko ndangiza. Uko nukuri kw'Imana yaje nyine yaje nk'umugore w'umuyumbi, yambaye neza, asa neza, nimefurahi kabisa. Imana iguheze umugisha kandi azatambira Imana atitaye ku kindi kintu. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndashima ko Bosco aje, Imana ihabwe icyubahiro. Bosco azamfasha mu gusoma ijambo ry'Imana, tugashorerana nawe neza, so twama dushorerana kugeza twitse. Ndashima Imana ku bwa pasiteri umaze kutuganirira ijambo ry'Imana. Imana iguheze umugisha. Ni umubyeyi zose duherukana nawe, ndibaza ni 2018 ku iparuwasi wiwe twadusenga mu cyumba, ariko ni umubyeyi yanabaye no mu bukwe bwanje. Tumumva ko ari umubyeyi. Rero mu byukuri ndamwishimiye kumubona kandi yagize neza ku ijambo ry'Imana yatuganirije. Mu gitondo nakurikiranye amateraniro, Pastor Runyambo yaganirije hejuru yo kwizera. Kwizera ngo niko kwatumye Ibrahimu aba mu ishitingi, ngo yarangije amazu ari mu ijuru. Wabwira umugore ngo ntibazubaka ko turarushwa n'ubusa. Mu ijuru barangije kubaka. Kwizera enokuri yarangije umudugudu Ibrahimu, abwira umugore ati wihangane iminsi mike tube mu ihema kuko amazu narangije iriye aratatse arasa neza. Imana iguheze umugisha. Pastor nawe atubwiye hejuru y'imbaraga z'Imana. Izindi Imana ngo ntizivuga, ntizigenda, ntizitekereza. Aravuze ngo wowe Imana utunze ni yihe? Izivuga, izikora imeze gute? Twebwe dutunze Imana izivuga. Imana iguheze umugisha. Nanje rero ijambo ngiye kuganira, ndaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo urubanza ruzabanziriza mu binzu y'Imana. Atukuze. Nyuma yo kwizera na nyuma yo kumenya imbaraga z'Imana hazaba urubanza. Kandi urwo rubanza ntiruzabera Kimironko, ruzabera hano kuri stage. Aha gutya mpagaze kuko guyereka tibojana urubanza rwanje mu isoko. Asante. Bwana sifiwe. Nayo magambo niyo tugiye kuganira. None Kavuma agiye gucurangaho bukeya, acurange baze yo mu cyaro bukeya gusa, turaziranye nawe. Hasigaye bahita baheza Bosco adusomera ijambo ry'Imana. Ngaho curanga.
Amen. Soma ijambo ry'Imana. Atukuse. Ndashima kuko umuvandimwe Shinga ni mtu wa huko kure nyumbani. Ni umuturanyi w'iriya ruguru inzu ku yindi. Rero ni bakuru bacu twabasanze muri ibi kandi natwe tuzobikomereza. Tusomere papa Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 17 n'uwa 18. Petero wa mbere ibice 4 17 no ku 18. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuko igihe kigiye gusohora Aho urubanza rukazabanziriza mu nzu y'Imana. Kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko y'Imana. Aho Ariko se niba rubanziriza kuri twe, ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? iherezo ry'abandi bantu noneho niba twebwe ubwacu twe twita abakiranutse hariko urubanza, nyuma badakiranutse bizamera gute? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, niba biruhije kuko umukiranutsi akizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Imana n'umunyabyaha bazabahe. Ongera utangire usome neza, uracari munani mu kirere kikavuga cizo senti zirezire, hakanga kumenye ko washitse mu muriro. Some neza. Kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Tibigitinze bigiye gusohora urubanza rukabanziriza kuri twebwe. Ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, Ikibazo, ariko se niba ruzabanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana bariya twasize basuzuguye bine, ko none twe dufite akaga, ibo bizomera gute? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, Niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe. Mane guheza umugisha. Timoteyo ariho dusoresa ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice 5 24 25. Ibice 5 24 25. Bibiliya iravuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare, bikabakururira mu rubanza, bikabinjiza mu rubanza. naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. nabyo byanga bikunda bizogaragara. Uko niko n'imirimo myiza Ni nako n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, umuntu azakora icyiza bakamba babibona gutya kuko agikoze, ndetse n'itagaragara nayo nitagaragara nayo ntishobora guhishwa iteka. ntishobora guhishwa iteka. Amen. Mane guheza umugisha. Bwana asifiwe. Eka ganire ano magambo y'Imana Pasiteri aze kumbabarira wenda ndengejeho kubera kuko sinjewe, ariko si ndenze uko bimeze kose. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuga mw'ijuru, abaye ujya munsi mwiza uhebuje, abakijijwe bo mw'isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mw'ijuru iwe.
ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo niko nzumva izina ryaje kitabawe uwo munsi hazazuba bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo we zaba mpari nanje sinzaburayo we uwo munsi hazazugwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo we zaba mpari nanje sinzaburayo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina rya ikitaba. Haleluya! Yesu databuja nzamukorera ndacogora we bizubuntu n'urukundo mfitiye we maze imirimo yo mwisingwa zamba ninirangiza we azamba magarange inde mwijuru we. Haleluya! Atukuza mukombo zanezezwa n'iki gitero kiza kivuga ngo uwo munsi hazozugwa bapfiriye muri we bave mu bituro nk'umucunguzi we bazahurira mu ijuru we n'abazaba bari we zaba mpari nanje sinzaburayo we. Haleluya! Haleluya! Kumbuka hiyo siku mwimbaji amesema natamani sana kwenda mbinguni. Ibukicho gitondo uzozugwa n'abapfiriye muri Yesu Kristo. Imva ngo zizofunduka. Abera ngo baje kuduteka. Kandi ngo bazohamagarike amazina. Ngo nzaba mpari nanje sinzogira gute. Nyuma y'urubanza. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya! Haleluya! Paulo yigeze kwandikira Timoteyo yararimo amwandikira ngo ashaka kumusezera ngo kubera ko urugenzi rwe rwari rwegereje go kuzamuka. Yandika Timoteyo wa kabiri aramubwira ngo Paulo mwana Timoteyo mwana wanje nkunda kandi nifuza kandi tukazoragana ubwami bw'ijuru. Aramubwira ngo siku zangu zimekaribia za kuondoka, iminsi yanje irageze yo gutabaruka. Timoteyo ngo yari kure cyane. Paulo aramubwira ngo uzihutuze kunsezera hasigaye ngusigira amagambo kuko nje ndazamuka. Amubwira ijambo rikome aramubwira ngo Timoteyo we iminsi y'imperuka ngo izabiruhije ngusigiye itorero ariko umenye kuko mu minsi y'imperuka ngo hazaba ibihe biruhije. Aramubwira ngo icyambere mu minsi y'imperuka ngo abantu ndi bazoba bagikendera kumva inyigisho nyakuri. Aramubwira ngo abantu bazoba bakeneye ngo bihwanye n'irari ryabo, ngo ndi bazoba bagikeneye kumva ijambo nyakuri. Ngo nimubabwira ngo iby'ukuri ngo bazopfuka amatwi ngo bashaka kumva ibigira gute ibibanezeza. Shaka kumva ibibanezeza. Niyo minsi turimo kandi twegereje itakiri kure cyane iri bugufi natwe. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ubwo igihe kizosohora urubanza ngo ruzabanziriza mu mizu y'Imana. Atukuze mukombozi mode malomba tonoka etomenega urubanza ngo ruzabanziriza mu binzu y'Imana.
haleluya kuko ngo igihe kigiye gusohora kitakiri kure mutawa ubwo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana abiyita ngo n'ab'Imana. Niko Pawulo yandikiye Tito aravuga ngo abantu b'ikereti ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora ngo be nabo kwanga urunuka Tito we nta Mana bagira mu mitima yabo. Haleluya. Urubanza mu nzu y'Imana. Atukuse kubera kuko ngo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana. Abenshi baza mu iteraniro basa n'abahunzi biri hanze batazi ko bikururiye urubanza ahangaha aha ni ku rubanza rukomeye. Warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Warampamagaye mwisi nawe warampamagaye mwisi nawe maze nditabawe. Tuzamure dati shubaya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuze mukabo. Paulo yandikiye abagalatiya arababwira ngo je Paulo utarahamagawe n'abantu. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Kandi kujya niko kwandiko yanditse gwa mbere. Ikaramu gutyo umunsi ayikozaho. Gutyo. Gusa ngo abagalatiya bagiraga ibice bibiri bagiraga ngo majepfo bakagira n'amajaruguru. Niyo mpamvu muza mubona igitero cy'Abatesalonike cyasohotse mbere ariko sico cyanditswe mbere. Baruwa ya mbere ni y'abagalatiya. Baje gusohokera rimwe n'Abatesalonike bakabise. Atukuze mukombozi. Umeniita na mimi baba nikaitika we. Warampamagaye we mwisi nawe maze nditabawe. Haleluya. Arababwira ngo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana. Aravuga ngo ese abataba mu nzu y'Imana bo bizamera gute? Niba twebwe tubarizwa mu nzu y'Imana tukazaba tuzocibwa urubanza, abari inyuma y'ikanisa bafite urubanza rumeze gute? Kuza mu ikanisa si amafyeyi, kuza mu ikanisa si ukwambara ikositimu, kuza mu ikanisa no kwitegura urubanza. Zosoma igitabo cya Luka kiza kivuga ngo nyiri inzu nahaguruka gakinga uko iyo twatujagira nyiraho. Si urugo gusa ruzinjirwamo gutyo, ni urugo rugira nyirago ngo nahaguruka gakinga ngo nibwo abantu bazotangira gukomanga bavuga ngo natwe mwami twari ababo. Wazobabwira ngo si wajuwe hata sija wajuwe, simbazi ngo sinigeze no kubamenya. Nyirigo nahaguruka gucyagashiraho imashini abari inyuma ntawe uzobona ikintu. Nyirisi mwijuru nta data wacu uzokinga, nta so wanyu uzokinga, nta marume, nta bishop, ntaki azokinga nyirinzu. Nyirisi Shuti yanje ngumva nkubaze uzire kuzika imbere yayante bikomeye we. Uzire kuzasengo ntiwumvishe we kandi ijambo ryayo rivuga uko bukeye nuko bwije we. Uzire kuzasengo nuko wakenyewe ikwereke Lazaro wayikiranukiye by'ukuri we. Uzire kuzasengo nuko wahunze we ikwereke Daniel wayikoreye ari umunyage we. Uzire kuzasengo nuko wahuye n'ibibazo we ikwereke Yobu wayikiranukiye by'ukuri we. Nubwo hanguka we ukamara amasaha ariko Imana ngo izabayo we. Haleluya. Tarubanza ijuru riza rivuga ngo iki kibuga dukiniramo cyakiniyemo n'abandi. Tarubanza dufite na rumwe ubukene bazokuzanira ba Lazaro, intambara bazokuzanira ba Yobu bari kubafusha igitondo n'umugoroba agasigara gutyo bazoza bakuzanira igipimo cyayo
ngo warahunze se uzosoma igitabo cya Daniel ngo yahunze afite iwe ntiyanahunze yaranyazwe ngo afite imyaka 16 nako twe turi mu guhunga tubyaye Kazungu ufite abuzukuru tuvuvishe pastor igihe yaje ngo yarahetse ubwana Daniel yagiye seza kandi we yaranyazwe ntiyanahunze tanakirego na kimwe tuzire gusa kandi arakiranuka mu bunyage uzi gukiranuka mu bunyage muri kirizigoye cyane urubanza kararagani wawe pepo urubanza ruzahera mu bizu y'Imana niko Yesu Kristo yabwiye Yohana aramubwira ngo Yohana we ngo abisi ntibashobora kunanga ngo ariko jewe barananga kandi ngo ntakindi banziza ngo nuko zampanye imirimo yabo mibi atukuza mu kanwa haleluya numvishe ko dutarama zamuri Imana ishubahe haleluya atukuza mu kanwa dunia we watupeleka wapi we ariko isikira ducunda yeme tuzamuri Imana ishubahe haleluya atukuza rubanza mu nzu y'Imana baza mugenzi wawe ngo se witeguye ugo rubanza si imishinyikoga urubanza umunsi Yohana atukuzwe zanezezwa n'ijambo rivuga ngo ubundi revera w'amakanisa ni Yakobo sekreteri ni Yohana aba ni abagenti Yesu gusa yashize hano ariko ubundi reverend mukuru uzofata ijambo nyacyo ryo gushikiriza itorero ni Yakobo igitabo nyacyo uzokibumbura ni Yohana tekerezaga avuka mu basinzira se Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo Bega amazina yanje yaranditswe muri ico gitabo ahari habanari nigeze kugucumuraho ndasaba imbabazi Mana yanje ndasaba imbabazi ngo wandike izina ryanje muri ico gitabo cy'ubugingo tuzamure haleluya atukuzwe ta gitabo cha ensemble kizosomwa ta gitabo cha evangelico oya gumana ibyawe na pore hasosomwa igitabo cha Yohana ta gipendere yo gihari ta ruswa habe niyo bazo kwandika mu bitabo bitandatu by'ikanisa tana kimwe n'ikaratasi zosigara hano gitabo nyaco kibitswe na Yohana Yohana kwe pastor ni mubarura abakristo ariko igitabo ni cha Yohana ntabwo gusa no kubereka inzira ariko ijambo rizofata Yohana Tima zamuri Imana ishubayo haleluya atukuza mukamo Tima ni uzosoma amazina yawe amazina nyayo umeniita na mimi nikaitika abantu bari mu kugwanira inshingano umuntu akazayanga gutanga icyacumi ngo bamwe inshingano ngo amazimisi yandikira bishop ngo ugwandiko ngo ntamuheza inshingano nukura kamayanga gutanga amaturo ari nukuri kw'Imana ngo bamuhigite bakiguhaye kikakugwaho untazagwanira igiti akikayamu nguyu arabizi nabanga rimwe narahunze tega imodoka nacitse bagiye kunsengera ndacika namaja mwivuga butumwa ngo igiti cyongwaho ariko ndahumwe n'ukuri kw'Imana cyongwaho singishoboye nshoboye kino
mwese gato dupasura ibintu tubone kubuzima ihelezo lya byoshikela lyayegelela we mutuze mube mukulamba mu mahuno ingingo ya byoshi mube no lukundo ukubo rukundo luri mu male byaha ingingo ya byoshi mube no lukundo ukubo rukundo luri mu male. Hallelujah. Bwana sifiwe. Timiza neno. Ya Mungu umuntu uzurara yicaye gutya. Akamara radasinziriye ngo bamwinye ubuyobozi. Ubuyobozi. Tibishoboka. Iyo ngwara ntizo kandi Imana ishimwe ko mbivuze mwene data muragiza ari hano. Uwo twari tubana nari nungirije yagiye hanze ndaguheza uburevera. Mbugire gute? Ndaguha uburevera. Ano warambwira ati ndudashaka uburevera ndaguha ikindi giti. Kisa gutese. Ndamubwira. Ja ku musozi masayi nini kaurizamo. Wamana uzubona no shobora ikanisa. Imana irambwira ngo yaye. Kono kuri kwimana. Tiwoshobora ikanisa guyereka we. Hunga. Namatega imodoka ndiruka. Nubwo tutize cyangwa tumenose ngo tugirizi cyaro muri oni we takabuza we wizaturengera we ni nayo mpamvu. Haleluya. Kararega ni matondre panda some carte de prophète tambua si eviniter toke tuzamuri Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Erega gukora Imana si ukugira ikora. Gukora Imana si ukwambara costume. Hoya. Ayimaze kutugeza se ni hagufi. Pastor yavuze ibintu bisisi. Yavuze ngo Imana yamukuye. Jewe bazashinga iwacu. Habaga ibifura gusa n'imishuke. Takira. None wiyereka arimo kuja kugenda bakakwasa. Ngo siyo gukatishirije indege yasanga. Wiyereka. Uza amasomo yanje kuntaresha. Nuko. Ariko Yesu ni igihu none bari mu kuja kubaza ngo se evangelist ngo dukatishe yasanga timushire muri VIP neza twicare. Haleluya. Atukuza mukama Pili bari dezalanganda kote Maria. iyo kora izocibwa urubanza yewe ico giti wawuririra gifite urubanza. Urubanza ruraje. Umuririmbyi yaravuze ngo yapiga hodi kwangu yafika. Urubanza rusakera mu mizu y'Imana. Timuruzi kwitorero riri mu gukinishwa ryabaye gutya. Icorero bari mu kwama bari cunda nka capati. Ubutumwa bwiza bwarahagazwe. Dusige Imana baheza umugisha bashumba. Kuba naje hano ntimwambaza ico nigisha. Yandi makanisa ari mu kutubaza ibyo twigisha. Bakagutegera indege bamara bagushitaka kwicaza muri biraka kubwira ngo tubwira amagambo uzigisha. Mwe naramubwiye ngo mwankatishije arere turureke nsubireyo. Arikindi sino kubwira amagambo nzani no kwigisha guhera na kane kugeza niyinga. Zigisha amagambo azotangwa n'umwuka wera. Kono kuzi. Vuga topike ngo ni imigisha. Akira imodoka ngo hezi imodoka singira niga. Umuntu azatanga icyo adafite. Bibiliya ivuga ngo umuntu mwiza ngo atanga icyiza giturutse mu mutima wiwe. Ngo n'umuntu mubi nawe ngo azatanga ikibi nawe ngo giturutse hehe. Iriya hari umugore umwe wigeze kumpisa umwe. Za gusanga ariyo yari afite. Akika ko bamuragiza. Akushitani. Nasanze ariyo yari afite. Naje kumubabarira nyuma. Sanga wampaye icyo wari ufite. Umusore utanga icyo adafite. Ayaye. Twari mu mukutano wa wundi uremereye, nyarukutano iremereye. Iremereye isi yashize abantu babihana. Iwa ampeza gifite isumu. Ngaba barabizi bakarinda. Ndagwara nageze kure. Bararabizi.
ariko Yesu Kristo arambwira ngo gwereka turapfa tibishoboka uracyavugira Imana ucavugira mara mezane zabakizana umudimu nazo babwira amakuru nzabakiza nyigisha kugenda yageze mfata ukuboko tukazenguruka inzu yiwe neza akanyigisha kugenda akanyigisha ibintu byose bari bampaye umuti w'imbeba neza dukorera Imana nk'abantu bazafeshowe tutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo we kubera yuko umutapfu yarabisiga atukuse aseke nageze aho numva neza ndambuka numva ubuzima burarangiye ntangira kubona indi mihanda numva ubuzima buragiye ariko Imana irambwira kandi uko nari mfite kwigisha ahandi mu giterane muri Noel kibazo ukuntu abantu bantegereje muri Noel ngo niwamara babikire ko narangije kandi nishwe n'isumo Imana irambwira ati humura uzobaho bene data banitaho ibugande baramfu ndakira mubembe wamvuye guki yarampimye yamambwira ngo isumo ngo niya watumishe nuko mubembe wampimye guki yarampimye guki afe kumbwira yamambwira ngo ngo isumo ngo niya watumishe inyandiwe ati bari bamaguheza yo gukubita guki ukama uhwera neza niko wa munsi Paulo inzoka yari kwimukoma bari bagambiriye kumwisha muri Antiokia y'Pisidia yambotse mu kiyaga umunyanja Mediterane tibo dufata pi ya watumishi hari sumu z'abatumishi basha tibo fa guha kagabo kagenda gutya gusa reka shitani ntaza gwanya kabwa aza gwanya umugabo urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana ibyo mukora byose uririmbe cyangwa turirimbe usenge tusenga ugira inshingano cyangwa tuzigira urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana Paulo yandikira Timoteyo ngo bitewe n'intambara zari zimaze kuba mu itorero ry'Efeso aramwandikira ngo Timoteyo we ibyaha byabamwe ngo biza bigaragara hakiri kare witonde udapfa guhana abantu we witonze gutenga abantu tubanze tuberereze amakuru neza n'abataragara nabo bizomenyekana haleluya aramubwira ngo bamwe baza bakubita gutyo bikabonekana abandi ngo bigatinda ariko ngo kwiherezo bizomenyekana ibintu zingiyemo tutazi abereko batarabona abo musengana batazi kumwisho bizogaragara niko yanditse muri Matayo aravuga ngo ntacyahishwe na kimwe kitazohishukwa nta na kimwe ngo icyavuzwe cyongorerana kizovugwa ku ijwi rirenga sauti kubwa sana atukuse sa pastor yambaye ngiye kuzazirengeje tuzamura Imana ishwahira haleluya haleluya niyo mpamvu rero itorero rifite akaga twagize ikibazo kiradukomerera ntitwabimenya dusanga hanze harasa neza kurutamwe indani mu itorero ariko uri mu gusanga abantu kama umwe yaranyandikiye ngo ubutumwa uzuvuga ngo ese ngo wabujanye hanze ngo kurabuzana mu makanisa gute amubwira ngo ntawuze utera irangi hanze ataratera irangi mu nzu amubwira ngo icyo kubwira abapagani twujuje mu itorero kuruta bari hanze cyo kibazo dufite ntabwo dukenera ubutumwa bwo kwihana no guhindukira no gusanga Kristo dukeneye ubutumwa bw'imigisha no kukubwira ngo uzogira gute ngo Imana iguhaye vizi kugiriye gute n'ukuri ibiguheze na amahoro y'Imana ariko umenye kuko umenye nyuma y'iyo viza ko hazaba urubanza atukuse peretse kuja ahantu mu giterane bishop twari mu giterane cyiza umuntu aratugambanira baza kudufunga ngo tugira guki none ngo se ngo witwa guyerekana uwo bona baramfasha aturira imodoka no kuri Prius kwisira tata umuntu azagambanira undi mu iteraniro nabo yari mu yeme
erega kuzamura amaboko si ukunezerwa. oya Muzamure turebe. Sinzi ibyo nanje nari mbonye. Niba ariko baza babona. Tuzamure Imana icyubahiro. amen Haleluya we. Haleluya. Atukuze. amen Turatarama cyagiye neza igitaramo cyari kimaze kurongerera nari ndangije kwigisha twijiye muri kazi na kazi. Ibintu bimaze kumera neza. Ikirere tumaze gufata ringi. Kwama tubona polisi irashitse. Ati uwo muvuga butumwa ari hehe? Ndi hano. Nageza nsoma ko Paulo yafunzwe simenyega ko natwe bizotubaho. No. Turi hano. Murire. Tujanye no kuri prison. Ati mwaje gukora iki hano? Nandi kumwe n'undi mwana w'umucuranzi. Turabwira ati twaje hano mu butumwa. Nta kindi kintu cyatuzanye. Dore ngiyi afishe nta kindi cyanzanyemo hano muri uyu muhana wanyu no butumwa. Ese ngo waje kuvuga hari mu kindi gihugu ngo waje kuvuga ubutumwa ngo twakubwiye ko dukeneye ubutumwa hano ntacu naburangije narangije gakubuvuga niba mutanabukeneye narangije we sawa ati muzane ibintu byanyu byose turamuhaye ati muzane passport dore ibyangombwa byose turabifite nukenera n'ikivuga butumwa ndakiguheza ndagifite hano muri telefone nta kintu ndafite ikintu cyose ndacujuje kandi kwinjira hano nahinjiye mubizi ngiki nguru ruhusha aho ngiye afishe y'igiterane ikindi ukeneye ni igiki wabanda aratubwira ati naje gasije yes naje sije umupolisi atubwira naje sije nawe si wowe ubwo atari wowe turekure ati sawa araturekura tumenya amakuru atukoze mukomboza amen yuko hagati muri twe niko Paulo yandikiye abatisoni arababwira ngo namenye amakuru kuko muri mwe ngo harimo abagabo batagira icyo bamariye abandi ngo ahubwo babaye bakazitereyemo bashinzwe gusa amakuru bashinzwe gusa kuvangira abandi bashinzwe gufoza iby'abandi bashinzwe kubona abandi bari mu munezero bakaja kubifobya ngo abo ni bakazitereyemo mugiterane n'ukuri igiterane abantu twanezerewe abantu bari hano tagenze neza umuntu akavamo akaja kugambanira abandi ngo bagwe mu mugozi turagiye tuvaho ngaho tugiraga ngo urugamba rurarangiye turataje tugiye tujamye ahantu muri hoteli saa 12 twumva abantu barakomanza Haleluya. Zari saa 12 za mu gitondo. Turavuga ati se uyu muntu ukomanze aya masaha nukuntu turushe dukeneye kuryama nindi. Twama tumwihorera. Tugize ngo wenda ni pastor waruje kutureba. Twama tumwihorera. Twumva ijya kabiri arakomanza. Bakomange. Nama numva ibintu ko birasakuza namambwira wacu uti ico ni icombo cyakivuga. Numvisha sakuza numva kimeze nk'icombo turashize twari kumwe n'umwana Dawudi yarakinguye gucyamambwira ngo twagambaniwe wa twama dusanga abapolisi bane bahagaze hanze n'ivyombo n'imbunda bameze gutya ngo bakingure ngo batubone yamatangira kubwira babo ngo twababonye no turashize mwatubonye gute twagize gute kandi Bwana sifiwe ngo yatubonye ariko ubutumwa buragoye ubutumwa buragoye aho azabona gatubwira kamabwira ngo ngo biki nabiki uzobwinjire mureba akazi kabamo uzobwinjire murebe turatukwa turakubitwa
ukamubwira gusa ngo ni ifyeri ryo kububamo buragoye. Hama dufata bafashe ibintu byose ati kuri polisi tugize gutekata mwebwe bene Adamu tuba mu itorero turi indyarya. Niko Yesu Kristo yababwiye mu gitabo cya Matayo, arababwira ngo mwandyarya mwe muzamushimisha iminwa ariko ku mitima timugira Imana. Reka kuzuza amateraniro abantu siko gukizwa. Kugwizanya mwinshi zikandagira na paste siko kumenya Imana. None umuntu umukristo azagambanira mugenzi we. Kwa dufite abakristo bataza baramukanye bahurira mu ikanisa ku cyumweru. Bahurira mu ikanisa ku cyumweru baraturanya inzu ku yindi tiyoheza mugenzi w'ukuboko. Uko turaja mu ijuru ryande ryasoanye. Tugirana abayumbe umuyumbe utazura mu tsundi mugenzi we ngo yagiye gusenga mu nzu y'indagasanga undi arahavuye ikamiba kese nk'uwisha ujanja mapepa twuzuyemo gusa. Umushumba utaramusundi ngo abandi bagira abakristo benshi ukamusanga umushumba tazaramusa mugenzi we ngo kwikanisa giwagiraga abakristo benshi yamaru akaduhameza tukayanywa ku cyumweru. Ayo sameza ni ibiryo byo mu rugo. Urubanza ruzabanziriza mu bizu y'Imana torero mwe kubera kuko ubugambanyi bwose buri mu itorero, ubugizi bwa nabi buri mu itorero. Ni mu itorero tubese se duhishe duhendahendega ngo tuzongere dutumigwe kubera iki? Abakobwa bacu bari muri onapo badakowe batagira abagabo amapepo yabuzuye nugutambuka kuri podium yambaye ubusa ngo azikuririmba ngo ntibo mumanura ngo ni ugize kanisa. Sohoka hanze yabimbwa n'abaroso. Erega kanisa sakabyiniro rigira nyiraryo. Abamwo basuzugura ariko hari umugabo wabatumye kandi uwo mugabo ahora areba ikanisa. Ijambo ryarabwiye muri Yesaya ngo yohunikira gato twofa tukagira gute tugashira. Ni Yesu Kristo uhora ureba itorero giwe. Niyo mpamvu abantu basigaye baje kuvuga ubutumwa. Umwe yarambwiye turi mu giterane nguze kwigishaga neza ngo uyu munsi baradusezerera. Twari turangije igiterane cy'iminsi 3 ku cyumweru. None ngo urebe uko wigisha ngo baradusezerera. Ubutumwa bwa speri bwarashize. Ubutumwa bw'ihuzu n'ishati bwararangiye. Ni ubutumwa bwo guhindukira ukamenya Yesu cyangwa ukareka. Gusa Yesu naduhangura inkoni muzobona. Tiyaba kubisasi yasanze kanisa bararihinduye isoko. Rizoba tu. Ariko guhindukira ngo ushaka Uwiteka urushaho gusaya no gukabya ingeso we. Mbese itorero aho muja mwibuka yuko tuzatungurwa. Torero ry'Imana mujya mwibuka ko tuzatungurwa we. Atukuze mukombozi. Amen. Tukire gucya nsoze ye. Hallelujah. 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 Niko bimeze, niko bimeze, niko bimeze. Iteraniro ry'ikigiye ryabaye akavuyo masabaho ya bwa. Ko tubana n'abanyamahanga muri Kenya. Ikintu basabubaka cyambere ni mazabaho. Mazabaho agatuti. Tikaza gafa kujaho umuntu wese ubone. Uzamusanga bo barubatse urupango kuri mazabaho. Ariko twebwe dore wasambanye wese haza ruhukira ni hano. Uwibziri abadafata na haza ruhukira. Niyo mpamvu intambara zatubanye nyinshi umuntu arimo kwama yaka inshingano ngo nuko afite abakazana babiri hanze. Nikabisha yamaze biti n'imbeba zaziruka. Ngubwo ashingiye kabiri hanze. Unikina mama w'ikanisa. Shingano zirimo gutangwa za pirate. Shingano zishinwa zinjiye mu materaniro. Umuntu tubakimusengera kubera umuhamagaro basigaye bamusengera kubera ibyatunze. Bakamusengera kubera ibyabamo. Bakamusengera kubera abo komokaho. Ufata inshingano ngo ufite abakazana hanze. Yesu se n'umunyamerika. Aho.
kuko kwa perezida Gatore ngo bakama mu bupasiteri kuko umugore ari hanze apana. Niyo mpamvu ibintu byashoceye dusigaye dusengera umugwayi amasaha 6 agashira, iminsi 7 igashira umugwayi atarakira, imitima yuzuye amapepo, ubusambanyi, uburozi n'ubwicanyi n'ubugambanyi nibwo bwuzuye mu mitima y'abantu. Muntu kazusanga yarahunze yavuye iriya yaramaze ibintu ya isi yarashize yashikana kazatega amaboko abiri ngo niwe bahaye inshingano zo kuyobora ikiyumbe. Abi wabo bahuruka hano ngo se nindi yoboye ikiyumbe ngo ati turashize. Uyu nawe yoyobora ikiyumbe. Biza bitinda amakuru akamenyekana. Enes. Ruzaba urubanza rw'Imana. Dosiye y'Imana turayitegereje. Yesu azohaguruka asoma igitabo. Umuntu azomubwira amahabari. Kuna TV, hari televiziyo izoca amakuru yacu. Hakika ya Mungu. Aho twagiye ducengera, aho twagiye twinjira gutya papa nigeze kumva umuvuga butumwa yagiye mwivuga butumwa ngo yibagirwa Bibiliya. Ngo ahita muri fwa y'umwana w'umukobwa. Ishano riragwira. Uta Bibiliya. Muri fwaye. Turahomeno. Bakazatanga itangazo mu materaniro yararimo. Ati hari umushitsi wataye Bibiliya. Akana kakobwa kamakagira gushya. Ati bamuwanje. Kuva ya ugira ikanisa. Kama Kamalema. timi sana mote. Kula beni sanfro. Prome de varite shakono mwa. Angro me madeza beni. Uzantu hangaike. Iribani rya Yesu vomutuje we. Ariko abantu isi yodushundika tujana hirya. Umunsi muzumva ayo makuru past. Muzayandike kuri mutandao. Ukuzi novuga ubutumwa ngo mbuge kahindima. Tuzoshoboka. Ko murumva bada? Nimwe turi kumwe cyane hano muri ino minsi. Namenya makuru yawe ngo kuragenda inzira za Kitoto sinojana nawe no guta za kinyoka nyoka. Atukuze Asifiwe. Bwana asifiwe. Urubanza rw'Imana ruzaba mu nzu y'Imana. Hari kanisa rimwe ryambwiye ngo nindahindura inyigisho undi bazongera kumpa gatuti. None ga namwe niba ariko mumbwira sinzi. Ni udahindura inyigisho nduzongera kubona gatuti. Navuga ngo kweri itorero ry'Imana rigeze kure. Tubwira abantu ngo ko muraja hanze. Kuri kw'Imana twese ntawe utifuza kujayo. Ari kujana Imana hanze. Hari kibazo gihari. Cyangwa kwasa nkiri wacu muri Kenya b'impunzi ngo ubagire. Itegeko ry'impunzi no kuja hanze cyangwa ugapfa cyangwa ugasubira iwanyu. Ni ibintu bitatu. Ni igihugu cyanyu gukira ugataha cyangwa bakaguhambaho cyangwa ukajiyo abandi bari mukusha. Iryo gani itegeko rya UN ritarenga. Ariko hari itegeko ry'ijuru. Iko bigize yaririmbye. Muhinge muhunike ngo ariko Nibagirwe we. Ibyiza mwaboneye ikana ni yo we. Tibibi impamvu yo kubibagiza urugendo yo. Iyo tujanti turahagera we. Muhinge muhunike ariko timibagirwe. Ibyiza twaboneye Kigali Mana we. Tibibi impamvu yo kubibagiza urugendo iyo tujanti turahagera. Bado safari
urugendo ruracyakomeje woshika muri Amerika ukarya mukicara urugendo rw'Imana inzira niko Yesaya yavuze ngo hazaba inzira nyabagendwa ngo inzitwa yo kwera no gukiranuka ngo abanduye imitima ngo ntibazayicamo izabi y'abandi umugenzi naho yaba ari umuswa tazayiyoba nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we hakurya y'amazi iwacu niho nzicara nkaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma y'ibihe we nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe we mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo ngo imbere ya jambo we mbane na jambo ampa ijambo mvugira ijambo imbere ya jambo we ariko uzi gutanga disikuru imbere ya Pawulo wovuga gute se kwa muhera wovuga se imbere ya Eliya bira y'igiswahili zimwita ngo ni nabii wa moto ngo ni umuhanuzi w'umuriro imbere ya Yakobo na Yohana Yesu Kristo yageze abita ngo n'abana b'inkuba bageze baturitse nta mishinyiko inde imbere yandi amanabi imbere ya Yesaya se wovuga imbere y'abagabo bakomeye ariko ngo Imana izoduha ijambo tuvugire ijambo imbere yandi ijambo dutangaza amakuru imbere y'Imana tuyibwire ngo da twaragukoreye nubwo batugwanije nubwo intambara ngo ari nishi ujyane wumva umugore bamwita umugabo umwana muto bamwita akagabo sante kwibaza we imvano yazowe sante kwibaza imvano yabyo umuntu usuye umuntu n'ubumuntu we ni wumva umugore bamwise umugabo ujya n'ibikogwa bye we umuntu usuye umuntu n'ubumuntu ni wumva umugore bamwise umugabo ujya n'ibikogwa bye we ni wumva bujya bakwise umuntu ntabwo ngo ari igihagararo we umuntu usuye umuntu kansozi tuzamura Imana icubahiro Hallelujah. narambiranye tuzamura Imana icubahiro munyihanganire ndo mushitsi uvuye kure Kenya ndimumfatega ko mvuye hano Kigali atukoze mukomboza Hallelujah. haleluya Hallelujah. Romance metala ribeto pesa krome de varideshi ponda ngondo wazakite nani shimwe yatugiriye neza etse nukuri kw'Imana nubwo abanzi bari baduhagurukiye ariko Imana yabaye Imana iki gishanga aho tugeze amakuru amwenyagirira muri kino gishanga ikarenda konsorezaho hano hepfo mu gakanisa kano hepfo turi kumwe na mwene data muhumuri twageze dusenga Imana nageza mva Nyanza ngatega kaza sanga muhumure na Napoleon tugasenga twageze tuvano na Napoleon tukajinya Mirambo n'amaguru utara hicyo Imana ikamvuga onzo kugirira neza uzongirira neza w'Imana nabuze ukongira uzokugirira uzoba umukozi w'Imana sawa cyo gihe sinageza ndeba ibintu bijanye na Bibiliya nari umuhudumizi gusa takandi kazika numvaga gusa mu buzima bwanje nzorinda mfa nki impodumi tayandi maherekezo naringira usibza yo kwirukana shitani angirika daimon angirika honga bana to fatwa n'urumeza daimon zamuri Imana ishubahira haleluya to niko karakasi ariko twahungabije abamedi n'abaperese twarabahungabanyije wankuye kure mu ijuru ushira abona
w'Imana ngo tugabiza abamedi n'abaperesi. Ijya n'Imana sha niyo yagukoreye ubukwe, niyo yagize guyereka Ono. soza duceceka ariko hari pastor yavuze ngo yabonye iki Imana, natwe twarayibona muri kino gisha twabonye Imana. Twageze twiruka imbwa yabaga hano hepfo sinzi aho yagiye ya pastor ikaruhika tumokera ata ibitangaza byari byaraba yageze ubona twadusimbuka nayo igasimbuka bitazi ko twadukurikirana pepa atukuza Imana turayisenga. Imana irambwira ati wowe uvuye muri kino gihugu uragiye twari kuri Kanyarira umugore w'umwadepera araneze yama nkubita ku mugongo ngumva umunyenga w'Imana kigore kingana nkuko twari twahudumiye neza yama nterwa nkubita hano atumva umunyenga ariko Imana nikitangaza yamambwira ngo indege ngo uzozuzurira ngo uza wikiyindi ngo yindi yahageze ngo ugiye mu butumwa nguragiye kareba ibintu inzira yambwira ariko nyibuka nyine ko yanshize hano kavuga ati bizoba tu munyenga w'Imana. Naramubuze ngo zo muhezi ituro twarukana 2017 2016 turi kuri Kanyarira nibwo yansenge yarambwira ati ngo umunyenga w'Imana ujana yarikije gutya Beteli Nairobi yamitegura igiterana amavuga ati guyereka uzoza ja Nairobi kandi ja Nairobi ngiye mu giterane nzogaruka ngo mpashike bagenzi banje nasanze barambwira ati hano haba umusozi uba ngo ni Masayini tinone hoje tuzoje gusenga uzobone gusubira i Kigali. Turasisenze icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri umusozi uraryoha ati hoje tuje handi mu giterane abanjanye Kasarani mu giterane turagikubise ngo kirangi tiyeme dusubire ku musozi nagiye kuvayo kera natuye nice nagiye ngiye mu giterane namashaka ndabyara neza amaze umunyenga w'Imana uraba vuga ngo umunyenga w'Imana uraba uzimana kugutungira muri Nairobi utakora n'akazi nakamwe timwobyumva Imana ikagutunga ikakugirira neza ikakwambika. Uwo munsi nagiye gukora ubukwe namambwira mukesho ndamubwira ngo umanuke n'umugore w'umufakazi tumanuke uzoze tubane nashe aramanuka turabana umutungiye muri Nairobi n'urugo rwaje sindasaba umufumu sindasabiriza sindaje ku kaburi Yesu Kristo gusa. Yes umugabo mwene wacu nagiye iwabo mu giterane abona nje n'indege unike yamambwira ngo se ngo izifaranga uba wawisha nabi ngo uyitegani ngo imodoka ngo ukaza ngo izindi ukazisiga ngo mu rugo baguhamagaye bakubwira ko bashonje. Imana impaye guca mu kirere inshi kuzimu ndifuko urike soje badata ishanyuma sorejo atukusa amaza abapfumu bamabagira ishari irahaguruka bantege pepo ndagwara ndahwera uyu mwene data gisubizo ndabahamagara na farumasi na mahirwe
ndababwira ati abamedi bakoze inama bangirisha abamedi n'abaperesi tino ibirizi uvuga ngo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abagabo basaga 40 ngo baje inama baravuga ngo ntibazojya kandi ntibazanywa ngo batarabona intumbi ya Pahuro nukuri naje bigabo bizeze biricara tuze abaze bapepe ngo wiyereka ngo tumubuze ibintu zose aza yama umugwaye gusabe uwo munsi ngo zoze amahwera mu gitondo na nimugoro bapepe barabikora neza birasima ndazi ni Kigali mbwira abavandimwe kuko nabantu biwacu tazongana na farumasi n'amahigwe tujamwe amahigwe turahudumiya neza Imana itanga umurongo ipepo turarifata twafashe itara ririmo ifoto yanje ariko amurozeho uri igifu no atukuze mukombozi kugira gusa ngo ntazovuga ubutumwa bw'Imana na Imana yayivuga ngo gwireka we uragiye mu butumwa usakaje ubutumwa tuzoje hanze tutajanywe na hari bene wacu bamwe bazobona tubahurutseho gucya tukagera hanze tutazanywe na UN nukuri tuzogenda hanze tujanywe n'ubutumwa akikaya mu zambibwira umugore zamubwira ngo bazogukorera ugende je guki gitondo kimwe nzigisha mu kanisa giwanyu se nabyo nizo gushidikanya ejo bundi twaranezerewe numva no kwandikira umugore uwandiko kambwira ngo ndagiye burundu akika twaranezerewe ahantu twari turi bitaramo biratandukanye kema terima sonve naje kwibuka mu Kristo yandikira umugore w'ugwandiko yamubwira ngo nibagenda kanga yamwinginze inshuro ya mbere aranga inshuro ya kabiri aranga inshuro ya gatatu mu Kristo afata isafari naranezerewe ndavuga ngo uyu wacu ndamuhugwandiko mubwire ngo azoreba abana neza nanone uwo fafire mu byandi muza Yesu twari tugize umunezero ndavuga ngo ndahindukira nsubireyo umuntu yongeraje kuvuga igiswahili uwo komerezaho nanone ibintu bikaba twari buvira nene gibuvira mu giterane twaranezerewe numva no komeza ngapanda go tamo kumva no panda amasiga nandikiye umugore ibaruho nato wasalamu kwanza uzoreba itorero ryo mu nzu neza uzorirere tunga abana mfite Pahuro na Foibe na Pere abana baje tabinza indiga byo kwita umwana ngo je musundi ngoje undi ngoje tutome niyo amazina ageze hari inzu nagezemo nukuri nanirwa gufata amazina y'abana bari abana batatu umwe akamubwira ngo o undi ngo undi ngo o se aya mazina uko ashoreranye gute akamajana ngo ja na jo na je ibintu utomenye samubwira uwanje wa mbere yitwa Pahuro Imana yabimbwiye ndi kuri Kanyarira 2017 kora ubukwe 2017 mu kwezi kwa kabiri umunsi wa mbere duhura n'umugore nari maze kwigisha mu kabiri namubwira ngo umwana wanje wa mbere w'imfura zaba ari umuhungu utamukobwa witwa Pahuro babwiriza namanye tanga kirikari bya Yesu gabiza bikunda ngo bitambutse uwa kabiri azaba ari umukobwa yitwa Pere mu gitabo cy'abaroma ko Pahuro yamwandikiye ngo ntahiriza Pere wemewe muri Kristo Yesu Foibe atatu Foibe n'umudiyakoni w'itorero ry'Ikenkayori ni warugize paruwasi ni wafashe inshingano bwa mbere Pahuro yabwiye Timoteyo ngo nushaka kuba kwitaho bakaguherekeza ngo uzejiriye fu ngo azayita ku bashitsi Efeso habaga paruwasi yita ku bashitsi Foibe umudiyakoni w'itorero ry'Ikenkayori ngo niho hantu Pahuro yamaze imyaka 3 n'amezi 6 ngo yarabuze umwanya wo kwiyogoshesha ngo aragambirira ngo niho aziyogosheshereza iparuwasi nkuru aci Makedonia arambuka ipuru agera muri Antiokia y'Pisidia arambuka aja muri Antiokia y'Amajaruguru arika neza aravuga ngo aziyogoshesha ruko hashitse imyaka 3 n'amezi 6 ndumwa Paul ariko ningera mu ijuru nitauriza baba where is Magufuli where is Pahuro ari abagabo ntazoshidikanyaho kubazaho ni Magufuli na Pahuro sivyo gushidikanya umugore wiwanje afite inda sindi mukumenya umwana niba nzomwita Magufuli Bibiliya ivuga ngo hariho ibihume zahumiye isi
ngo hariho abagabo barinze kwizera kwabo ni ba Magufuli. Hakika nokuri paka wakasema nyumba za Mungu zifungwe, lakini Magufuli we hakufunga we, lakini Magufuli we hakufunga. Serikali wamesema nyumba za Mungu zifungwe we, lakini Magufuli we yama babwira ngo ibitaro bizokingwa n'amasomo agakingo n'icyagihe cya covid, ngo ariko inzu y'Imana ngo uzogwa mu ikanisa bazomureke. Data wacu yaragiye nanone n'umugabo. Ejo bundi Hamisi y'uru Hassan ure wamusimbuye naho narababaye kuko yasimbuwe n'umuyisilamu, ariko ngo amare ejo bundi akora igitangaza, yubaka inzu azana ifoto, akora ikintu kimeze nk'iyi monima, agishira imbere y'inzu kirimo ifoto yande ya Magufuli. Ahamagara muka Magufuli uri mama wacu aramubwira ati dore ariko umutima wararuhutse yene, aramubwira ati dore umugabo wawe yakoze neza, ari kuzukora neza, ineza uzoyisanga imbere. Aramubwira ngo ngiyi inzu y'etage nziza yamwubakiye, aramubwira ngo ngiyi gift tukazurira tukazuboro umugabo wawe mu gihe yari ahari yakoze neza. Magufuli yageza abwira abatanzania akababwira ngo mutanikumbukia kwa mazuri si kwa mabaya. Nawaambia mutanikumbukia kwa mazuri si mabaya. Ngo hata mimi nikiongoza nyinyi unataka kuongoza vizuri, hata nikifika mbinguni ngo malaika Mungu anichague aseme hata wewe ongoza wa malaika. Ngo agomba kuyobora neza, ngo kuburyo nagera mu ijuru ngo Imana izomugirira icizere, ngo ikamuha ngo inshingano zo kuyobora nzobabamo. Ibyo byose byo gushidikana niba yarabahaye nzababamo. Kurumva ico cizere pastor, ngo ngomba kubayobora neza nkiri hano muri Tanzania, kuburyo ningera mu ijuru Imana izambwira ngo wayoboye neza, ngaho yobora agace gato k'abamarayika. Niba gahari irimo yarakamuhaye zogahitiramo. Ibyo byose byo gushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Gace gato cizere gikomeye motela ribaso kitembanga zimwe zagende Tanzania we tuzabona Magufuli we wavugiye Imana amarembo niyugururwa we ikoye tuzabona twarizimana mu ijuru we zimwe zagende Tanzania we tuzabona Magufuli wakoreye Imana amarembo hema ngo umurambo wiwe barawutambagiza mu gihugu hose. Umuturage wese Magufuli arababwira ngo bazonsezere ta muturage nabaniye nabi, kandi kugira ngo mu ikanisa hari umudiyakoni wegeza abwira abapolisi ngo munshunge hanze, ariko nidushika mu ikanisa shinzwe amaturo maze ukamusanga umugabo ayoboye umuryango akamakakara zokunduka. Kuko kwa Napoleon ngo yayoboye evangeliko akamahangarara akazagira gucyo bamuhamagara ngo ntiyitabe telefone ngo ni ushinzwe ngo amaturo tibuka diamond